Ebema Opimso TV phone na kwaba na baby a mechina eye Dr. Mensa de eba eye Ecobank honomo no na de enti Opimso TV ya wo ha ne se nansen mu no se ne drivers ni mates no wo mu si eye nneoma bi efa lorry fare ho se si ada eye tot wo mu bu no kakaka wo kokenya ase a wo befa wo no ma ekọ airport runabout na wafa wo mu wo wi a saaka na obelodu na wasanso ede akokenya senese wo buni kakra ede ko enu nti Opimso TV ya ba ya pese ye ne wonu ma efro car ya frɛ wo mo passengers no ebetwetwe nkomo sa hawo na wo mu ekomu no na ya pe anupumesi bre ni mpanifo atwetwe nkomo ede afa sa hawo no na emani bi kra kyerɛ sɛ wo mo ba sɛne wo mo pre car no nti na ma akrɔfo afa ho kwan kra eji wo mo nyoma ya pese ye ne wo mo twetwe nkomo efa sa hawo a abre bia sɛ wo mo ba adwuma na wo mo pon na wo mo kwa wo mo efemu no eho mo maame me mamajo if you race cost na even race cost try e be kra motor no kra ge 5-6 esa na e ba se di chem so ya kra nya ka chi etua tan na ase 5 enti ade a driver for ni mate for no mo ye enti se batimi wo bibi na batimi aboare amoa na e bre e ko dwo me hu so se di chem so am betua bu 15 cities ti madawra mo moa e amon kama e normal fare ni yes di chem so den ke 25 e se so 5 cities wo ko 5 cities bi so 7 cities 8 cities because ma me nya de chem so de nti ma furu run about 5-10 cities and I say ya minya ye wu se nansen mu pon na mu kofi a drivers ni mates ne se ne o mu si elodi no baby a wo kɔ ne ye buri tot e bi wo kra e bo a wo se ye je wo nya sa na wo kɔ ne ye je wo o ba bo a ye je wo no enya sa na wo kɔ ye je wo e how be na e de brem a cho e how I de bread e how bebre eto da wo bebe dwoma onioma a wo ton no wo nya mfa so sa case ka e 6 cedi anso obebo runabout obeji 5 cedi from runabout or see estate junction obeji 8 cedi estate junction to Kenya se abrem or see 10 cedi into bedroom fie no eso so belodo wo Dr. Mensa straight to se Kenya se abrem 6 cedi 50 pesos no obedru fie no na wonam 25 cedi amrekra wo ba jom kwa no fa so ye den enrusa nti de ha obebrete bi na omubo aban nachi na aban petrol nso ye ntu mu kwa na omutu case kam ye ntu petrol ma na omutu case kam ti e be sra aban na wa ba no ofa de na nsi from se de be ya enkofa ha na nguase bia ye den enfa mbre no edura no pa omumra bebi a cars ni load bia no omonje normal fare se ente sa omonje drivers no omochira and omon fast ID for no mo ba gina wo fro car na car no from Dr. Mensa to Kenya Sebrem 650 pesos enti so load estate or load runabout on share the pakoba to make 5 cedi from runabout to estate junction 5 cedi from estate junction to Kenya Sebrem 8 cedi ne boarding papa enti e be sraban eni de no obuo kwan so aban fa ne nan si fam na de akwaso o man ni mu no ano odere ena aban no ba kya so on wu se sia no nyoma buo no obi wonu ma o se an mo na makwato aban ti buo memepe no ena me de me nyoma beje eni kwa se basa wo kroma e de se nyoma buo da no mo fa nto o enya sa mo wu se obi tu ne nyoma mu emre kwa bo nya sa mo no control omo fa meguloro kwa fa ngutrego so na mo do ngomi na obia timi ntobi na mo ahiafo ne sikafo nyina anya pe wo kroma abaya batna so wada roma eni die na obuo kwan so yesre wa ka sika no ye ntu petrol mu anso passengers wu wo kroma ye pese ye hu o se eya na tot ne ba ye hu se junkie for ne you for ne yi nkofo fence experience ne se me be kwa no obi tafo no 3 cedi 80 pesos wo aje me 4 cedi me ne ko so kra na mje so oni bi onka njem se bia ma bia me ni 20 pesos fa chem ne se wo betwa bo se sa de nya sa 3 cedi 80 pesos so ati ase ha edu anwum ne nso ka ho odin o mu lodu a o mo se pa nkro no 10 cedi me so me tafo enti me so sa na me mfro tama na ante na je ma be di bola la so ere se me du so ta yes kwa edin a bola de 4 cedi me ya we send e ade e da wa no 20 pesos per ba o mo so me hu se ho de 4 cedi dan se me fotafo na me fo panko ne ka
Ewa go sim tameto 10 cedi mintua na se manante abanma ba befa obolaka ti ha adwene ti se mbetima ye ho bibia monye ho bibi na omunyai sabone na de omuje omso omamo ye de a omo na ye omo aban na de ebu aman no se me de ade abanma te so esa se na se digitu sima me nua bi de etobi now da beni mafoka na esa so te so e mamia se me de me ma ba met so enti adopa fonti tu le ebu ye pa ebu ye yie na dwom forma so eku ye yie sa ade se no ade tu si be 5 sa ade 5 be 10 cedi ti ye bre ti se mama ba de a also made or any area. Manu was submitting a canon. On melody. Yes. And it is happening. Of course, I see Honoma, a footbridge, that's one of them. A bimu load free a Honomo at the court Pancronoa. It's a Mogo Pancronoa 10 cities. And I idea cause a whole lot of problems. And one of the major things is our traffic in a cost so high for a runabout no more. Because of some project, I can block a lot of roads. You know, I'm some traffic now very heavy. And cars need also diverted before crow from the airport runabout. Is the cars need to be called an abandon. The delay close to 40 minutes. It has to delay. Some by pine other program could do fee. It has become a problem now. In the movie, I'm about to board mine and I'll more idea my Yes, you no thought no. Ha musika sem ba ejoma na musemu kofia. Yeah, financially it cause a whole lot of problem. We also be faka na ba kwakosi crow from ni ajubi. Won sa fa bi akosi tafo. Ni asa ajubi no. Wa blanca e kwan ni demonstration na union na komo ko straight ka enkofa problem bi amba. Ka 5 cedi na offer ni say 5 cedi na ade ere. Udi kofi. Oba krom na amfa unim say at least 5 cedi na opede ere. Eda kofi. Bezo oba na amfa okwa it has all power dropping sika and I say over fashion short because we do not attend offer dropping number so be amaso it is a transport union na fair aban na yede so mukina normal for measures in work there should be rules and regulations a big govern every union so that be a masad na yede e masubi because wa for no there omo course ko e no munya be papa su lodi. But we be gida bia so na police force also akosodi na afa no so akofa asebaba na ye ne ba be huna man what track ma afa no ko na afa say US na say kodile akopede ma mofo eno so no that's to chronom me to chronom la lo fe no aye 4 cedi e say do anyum na omo gi 10 cedi obesi makura kebeti atu makuro enka ya 33 cedis e say omo gi 7 cedi. Ise me kokoro no se manya dalet ka me fresh makuro 5 cedi ma fu free makuro kokoro no 5 cedi 10 cedi ese kronom anopa ne entu keskem o fre kronom ba na 4 cedi se o ma start 5 cedi ya tu petrol mu ya tu bibia mu nti o munya hu bibi adaba fo no ana ese no adaba fo na ma tinka fo na control John give for na control adaba fo no wo do ka o be lodu no na lodu ka o na twabo nti o ma no mu hwe hoye pa o mu hwe hoye ese ka na de ya fruits ani yes bibia no a asi nso da na ba for pen o mu ye ese don't for no and e control adaba for no so they say the quarter for cry for ma you know inside a 4 cedi no up to 10 cedi. So, 3 cedi 8 pesos no, up to 10 cedi. Who do 10 cedi. Na adoba for no so tie 24 no. No mo titi abanhwe no munye hu bibi. E fama ye. Ati, so dey say asoja fan to hu angu kromu a ye Ghana yakọ no dey fa atenye. Enso na me say me kwa a sa temi ya me fa biasi so am. Ma fa biasi post office, ma fa biasi makro, so ma fa biasi kronom, ma fa biasi francho. Ma fabiesi bo asa ma fabiesi kwade na ma case kai say ansa ma fabiesi akofru na akofru say na ton no mamnya ana say so ha say no ka ne 4 cedi Kenya say bremade say o mo 55 say so mo 10 cedi etika siri nyina lodu Kenya say bre ema ye ba ha na kobo be 5 say kobo 6 ka mi onu pe na abo eje say de ehia man panini say aboa no to aba basi no mo ntwemegu amai
bus no a ono opem so sante yene yesre no asante be nyina wura bus no mo famila na e ho ntoye na yese di e ne e kwa akiri ye bedi dwa no ye bre power ke ma bra o brain na no ya na wapomude hu nsem yese di e mo de misisi mitibi nyina ho mitibi nyina ho kra misisi ahonam nyina ayo ya o ba so nya ka no akoda o ba ha ahomache ese obedu fiere ko bobe no nkono abere no atimi ada ahomache betan hwele aba tie die sra opem so se omoaye ono aban kasa no mo fa bas megu ama the bus ne ba adraba fo no o mo so beto omogo within the time gauge ye jumama NDA media na don kwata the cover report cry wo iboku na he e ba yinya ka akwa anko okubisa ipaga akwa so bejo 70 cities mo ha to mo say me fa ka wa time say that and bisa akwa say ko mo ka ni ho ana no mo say nyimre bia say na ye tienim se bia cars na ni krom ho ana se bia drivers for na enya adwuma na se dro nyimra na ba na sa o say aban o hwe no ye bibi fa ho mo say nya bibia na o say aban na ye bai aban abayi de e na ye nipa ina so na to abayi no to mo hwe mo nya bibi fa 190 so e mo ye nyina about transportation. Okay, I have your station masters in the area. They are able to provide cars for us, but getting to about 6 days about, they also go home. So from that time, cars become very scarce. But from let's say from in the afternoon up to by 5:36, we are able to get car. But after 6, it becomes very difficult for us to get car. So that's the challenge over here. Ntina ayana la na ede abebo nso eden nso so a ka na ebeba ntina yeti a etwen castle se traffic ni kwamu dia o ma be form na ye station nso nye station e won chan a I am 24 station ntina mu dia esi ase ye nhwe wo ye mi station master mi station master ba ye tunewa ba ku na ekosoro asokora mampon nti ye gina ase o nti edu anyemene na e de o ma ye den aba yes abia no so ka kwan e bia na ka bia celebrate nti na e de o ma ba se de be ba o mo ho ban oh asema me ka champion for no say o mutimi ye ke ti o ma ya entimi fa passengers ni nya den e ma soro ho bi o mu na be ko inside wo ni a monitor o said ya bia be ko fi wano da bi ya do advice no de ya o musu tumi by Kenya se de ya ni o musu tumi be unsa mi ka say asokore mampo ya branch enye local ya branch ti Kenya se for no mu ni station ti de o mu pa bia na o mo ye de o mo ye by station na wo ya mistake a ya do ba ko mampani for no ma ye na o ma twa so nti e hu driver ni o be bo short na ya fa ye ho nchare ya ma ne punishment nti ya do ba ntina ma Kenya se for na ba ye de abeka ye ho wa ha no ni e monitor it's problem there ni ya because no ebe gina ho a donkey man e chere ni say e bia se me ya me ko UGC say gi se me fa macro at times so mutimi dey 10 cedi and so do macro asan fa 2 cedi 50 pesos akọ ba onya straight car 4 cedi 30 pesos so ko UGC enti ebe so donkey man kwa na e chere ni say bia bobo say enti se mpemfo no betimi aye bibia boa afa ho because obe gina obesan gina ho sa because bo short na wan ko so gina to say when you straight car oko straight no so kra wunya bi enti gi say short na obe ne sa dia so ombe ye bibia afa ho aboa ye dia because ye two crisis here within that short distance say bia adum to UGC ni ebrepa ana say bia mompontene tafo obi atoto ne prices ye nim de ekoso na usika kra ye bewia o because a straight car ba obi a per se even the member no kwamu say ma obemia ebitimi roof window enti emra no ka aye ma eja wo utimi prawo se mpobo akra ka fo enti ebrepa anya easy any day even around the hand crack akra no senya ka akra na open na osika wo back pocket no anya careful ye be wia nada say wo struggle car na wo ni ni o and e so bag mkra yetimi wia enti na ye say dey ebrepa anya easy enti pay for betimi aye bibia boaye ya esa ye bre transporting on paying for no so omutu fuel more like omo the new prices but say like omutu fuel mo nti o say ye to prices mo esa ye ni se fuel no omutu eti no omo ade omo pay yes awo
yenim de ekọ yenim de say ekọ wa system ni mu say drivers for na e o ma de say union for na aso mo say mo nya sa ana say union for no mo bu o mo ho ani ma sepa say no mo nya bibi mu aye because ye bre pa today na moje fair abode from traffic na wum ntra ese bia ese dia so gina unload o cost rate ba e be short nya bi minim say we bi because ade asenti no manfo nya ka e ntina mu de agenda na mu de yes ana mlika ka say enam traffic ni ntina ese bia ntima ma frustrate no say me for fa ekwan e wa ba so yetia me we we say me for fa airport one about say be tima e chance ni na gu ntina ma e tu fe no say be ya be boy kakra ese be gentle ana me chon say enam traffic ni ntina say bia udi sumo no ana eyo na eyo ntina ni yo ntika ye comment ni o man for kwatwetwe nkomo no ye hu say a driver for ni bi etwa ebo wa wo hwe machimpo ahwe se ne mate no wo pai eni kwan se saabo no e na oje na so ade asanti no na wo je saabo no no te se wo pai e wo eye mechi opemso TV so ni